bane meya ya matemona ke a kgale, re bala dilemo tse senang ho ka di lekanya. Ke meya ya kgale e tsebang hantle hore motho ye mong le mong ya phelang hodima lefatshe mo ha ayo a lekanang le meya yeno ya matemona ka dilemo. Re bana ho matemona ka dilemo hobane ke meya e sale e theohela tlase mona ha Satane a na dielwa lefatsheng. Jwale ke meya ya kgale. Ho mpang ho etsahala ka meya eo, meya yeno ha e tla maphelong a rona, e tla ka ditshobotsi tsa beng ka rona. Ke ka hoo ba keneng dilekaneng, ha meya ena e tla ho bona, e tla ka ditshobotsi tsa baruti ba bona. Ha meya ena e tla ho bona, e tla ka baholo ba bona ba bang ba rona ba seng ba fetile lefatsheng le ka kwano.